Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ni pagayam a Jacqueline iti Saudi kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak nga OFW dito'y Saudi Arabia. Liwliwak ti panagdengdengag ko iti programam babaan iti YouTube. Addan duang anak ko, nilakay ko kat adda dita Pilipinas. No apay nga dak ita dito'y balasiw taaw, kastoy man ti makagapo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jacqueline. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Manang. Hello. Hello, kinasaritak ni Nanang Itay. At da imbaga na kanya. Kadyak amo numaragsa ka na kung ano saan. Anya day ta, Manang? Makiasawa ka kanon? Kwa Manang. No makiasawa ka, asino nga iti kadwan ni Nanang di tabalay? Kwa. Panawang kit din ni Nanang kat bakatan. Anya nga rod ngay. Alangan mat nga agbakbaketak kabalasang. Gapo iti panangay aywan ko kaninanang. Saan ka apawilan ang makiasawa? Di kaya't ko lang, di mo panpanawan di tabalay ni Nanang. Ibagam ijay mga sawakan ka, adita kayo balay nga agyan. Sige, Manang. Takasaritak to ni Edwin. Talaga ka di adisidido kan ang makiasawa. Ag 26 akon, Manang. Diyak kayat ti mabakatan abalasang. Kaano ngay nga rod ti plano yo, apa nagkasar? Ipakaamuktukan ka, Manang. Ijay balay mi ti pagyanan ta, tanalawlawa ijay. Kwa, Edwin. Kinasaritanak namin ni Manang ko. Ano mabalin? Ijay balay mi ti pagyanan ta. Awan kadwa ni Nanang. Adalayo ti pagtratrabawak. Agasang may tatalo nga oras a biyahe no sumre ka kanagawid ah. Kasano nga rod itan? Siyak ti rumbang nga masurot ha. Siyak ti rumbang nga desisyon. Ang kasano ni Nanang ko? Ado di ti kakabsat mo ang mabalin amang kadwakan ko na. Apay, si kalang ay ati anak. Nanang, panawandakan saan mo't ngamin akayat ni Edwin nga agyan kami dito balay. Maawatak, anak ko. Saan na bale? Tagsisinublat dagiti kakabsat ko nga umay mangkadwakan ka dito balay. Naibagada matkit di kanyak dayta. Itugot da ka no dagiti apo ko yo, no umay da kapasyaran. Tapno naragsak to dito balay. Katsapay kumaa. Tamadaan kayo adagos kan ni Edwin iti anak. Tapno umayon to mat ipasyar dito. Wananang, matungpal dayta nga imbagayo. Kat ayan nan ngay ni Edwin. Ibagbagkat ng dagiti gamit mi ija inarkila na alugan. Kat agad anad ka iji pagyanan yo. Pakibagayam analaeng dagiti masangputam a pamilya ni Edwin. Uwan, Nanang. Simbangpit kayo gaya man, Edwin. Wen, itay kami pa simang pet. Kahit kumusta nga iti biyahe yaw? Saan man atila damdama ka malakay? Edwin, apay akas ti panang sungsungbat mo ka ni tatang mo. Nagkulit ngamin, nagado damag-damagan na. Tatang, ada kamin. Nasaya at mo ti panagbiyahe mi.
Hanggang makabanog at talaga. Ay na, maragsa ka ta nakasangpit kayon balasang kaw. Nakitam ka din jay pagyanan niyaw ijay likod. Jay basit abalay ijay. Wan tatang, impakita idin ni Edwin kanyak. Nawaya kalatang umay dito'y balay, Jacqueline. Adda kami kininanang mo dito'y. Wan tatang, Jacqueline, anjang ay aramidem dita. Intan na, ije balay. kasarsaritak pa'y nga rod ni tatang. Ay, umunag ka man dita balay, si kalakay. Ah, Edwin, Makauma, makisasaw, iti kakasta tataaw. Ay, pagkat ko amin ang dagiti gamit dito unag ti balay ta. saan pa'y mat analinisan dito unag? Kalinisan Alangan na siya pala ti paglinisan. Paglinis ka, tada pa panak. Sa dino ti papanam. Ay natanak, kulit ka na ya. Nangagmumat ni tata ang anak kulit. Ay, apo. Kagurgurak tinakulit a tao. Iso adi ka man damag-adamag. Mawata, adda ka disida inyaw balasang kaw. Diyak masangot ti agluto, tatang. Tamad-damad ti panaglinis ko. Umay kan tumang rabi ijay balay. Inlakam na kaninanang mau. Kasanungay ni Edwin. Rimwar ka di manayn. Wan tatang, diyak amuno sa dino tinapanan na. Yalam ton iti kanen na. Ado tinluto ni nanang mau. Nagpartiak ngamin iti manaw. Tasimangpit kayaw. Ay na, simbang petaklaan, impartsandahon iti manok. Ay na, agyaman na ka, tatang. nakagtrabaho. Apay, anya nga oras asimbang pet kay dirabi eh. Diyak na puutan Parbango na, hindi nagamit Agat arak ka pa'y. Inawis na nga ti kumpare, ngag-shot kami. Sumrek ka iti trabaho nga agat arak ka. Anya ko mati problema iti dayta. Mangan ka pa'y adamot na luto ang pamigatan. Sana yun, awan ganas ko amangan. Inakit din. Edwin, agdadagsanak. Nasayata. Kadwaan nakto kumaamapan agpa-check up. Masapol pa yaya. Ingkan tulatan. Kas kalaubing mo't masapol akat kadwaan. Hello, manang. Naganak ka man gayaman. Di mo pa imbagbaga kanya. Imbagak mo't ka ni nanang. Mabainak amang ibagakan ka. Tamok agumurgura ka kanyak aging gaita. Kasano ajak gumura? Pinanawan nyo ni nanang ijabalay. Saan nga minakayat ni Edwin nga agyan kami ijabalay? Alawanan. Saan ta napagsaritaan day tabanan? Iyon mo man kit di video. Takitaag man day ta anak mo. Sige manang. Aday ta. Nakaonan manang. Ay na, wow! Nag-cute man ta na, baby. I-close up mo man nga rod, tapno makitak no asino ti karuprupa na. Aday ta manang. Naka-close upan. Ay na, nagtangos matgayam tagong na. Talaga karuprupa ma din ko. Nakaturog pa'y laeng manang. Sige, kaya't ko lang nga minamakita ti kaanak ha. Isong ay mawaga. Kat, kumusta ka matandita abroad, manang? Ay, talaga ang makauawid akon. Yung ano sa tagpapaadalak pa'y laang. Si Kanto di sumukat kanyak dito eh. Awan planok nga aga-abroad, manang. Alang arudan, tani,
Adupay ti aramida. Sige manang, agan-anad ka dita. Jacqueline, apay ngay asikan samot din trabaho, kat saan ka pahimot ang nakatanggad. Ayan ni Edwin. Rimwar tatang, saan pa'y ang nagaw-awid? Unay mo't dayday ataon. Amuna ka sa pulam, rimwarkit din. Jakmat malapdan. Aga pa kami nga minulapdak, tatang. Ani, isudaytan. Apay, sa dino tinagap-gap wamsi ka Edwin. Ang bibiyang mo, si Kalakay. Nabartag ka manain. Kanayo na kastana. Tunggal rumwar, mabartak into nagawid. Unak man no kunam ngagbalbaliw kan no mga sawa ka. Ah, Mamartag ka matlatta. Kababain pa iti asawam. di mo bibiyangan tibiyag ko. Ay! Edwin, apay akas ti panang sungsungbat mo ka ni tatang. Na, Nakariingan ni baby. nagsarding ang banday ta. Basta sumangpot na tao, sangit at sangit. Pasensyakan ananang. Pinaumay ka dito balay. Jak ngamin magguhantaan ti agaw-awer kan agasikaso dito balay. Masya naklaang gamin kan ka, iso nga imbayak. Kunak ano tultulungan na kanila kay mo. At damot ngamin trabaho na. Di mo ibagbaga kanimanang mo nga umay katulungan ditaw, ta sigurado nga gungot dayjay. Wen, nanang. Anya ka diti problema, Edwin. Tunggal agawid ka, nabartag ka. Ibagam no anya ti problema. Problema? Awan ti problema. Apay nga ron akanayon na nabartag ka. Liwliwat nga rod ti arak. Di nakpayan matulungan dito balay. Di mo pa yan mauawir ni baby. Tanabartag kamot akanayon. Di mo man italag kanyak dayta. Wana, tama nga no may batam ni baby. Ken may sa, adamat ni nanang. Bayang may sutag trabaho dito unag ti balay. Nya, Hello, anak. Nanang, sa balin samot di tabalay nga ayan nyo. Kuha. Akin balay ngay dita. Imay ko sinarungkaran ni ading mo, Jacqueline. Dito'y balay da. Kasaritak man nga rod ni Jacqueline nanang. Ayaban nyo. Sige. Jacqueline, umay ka man, takasarita nakakano ni manang mo. wananang. Oh, apay manang. Anya ter aramidan ni nanang di tabalay yo. Kuwa manang. Agbakbakasyon ditoy. Kasta aya. Wen manang. Kasaritak manin ni nanang. Wen manang. Oh, nanang, oh. Nanang, puwitan kayon to iti kwartayo a paggatang yo iti agas kan vitamina yo. Gumatang kayon tumeten iti kayat yo akanan. Wan, anak ko. Katagyaman na. Apay asangit itay ni baby, Jacqueline. Naibos nga ng tigatas na, nanang. Awan matititid ni Edwin asweldo na. Nahiyapay nga eh. Anya nga iti pangigas-gastusan na iti sweldo na. Arak, nanang. Ay, una yan. Mabitlaan. Alaam da ito impaw it ni manang mo akwarta. Tayong kay gatang iti gatas ni baby. Angam. Alaki din. Ay, kaasimot ni baby. Awan gatas na. Hello, manang.
apagawid mo ni Nanang. Nakakaasimot gayam di tabalayo. Sino tinag ko na? Ado ti mangibagbaga kanya. Mamartag madgayam ti asawang. Irresponsable nga ama ken asawa. Manang, Iso apang naasim ta pagawidem ni Nanang. Tadyak kayat nga agtuok tabaketan. Pagtrabahom day ta asawam. Isukat nga irresponsable. Taam muna nga dani Nanang amang tultulong kan ka. sige, manang. Pagawidak ni Nanang. Edwin, nagawid din ni Nanang. Kahit, anya ko man nung nagawid ay. Nauman Tasi ka ngamin. Day tala agin inom ti aramidam. Taapay asak ti pabasulan. Pangaasim, Edwin. Agbalbaliw ka kuman para iti pamilyata. Agbalbaliw nga. Anya ko mati aramida kadakas aya. Day tabisyum. Mabaybay anda kamin a pamilyam. Saan akayat dagiti kakabsat mo ti aramida makasta? Saan no saan? Asino da ko may tibiyag ko. Apay ipatay ka no saan dak akayat. Pasensya kayon, tatang. Umayak pa lang umutang iti bagasyo. Taon ka nun mi. Ay, unayin day ta akasasaad mo, anak ko. Sapay masikog ka iti may kadwa nga anak yu kay ni Edwin. Uwan nga ron, tatang. Ala, ingkalatan ni Jay kusina. At day ni Nanang Mau. Dumawat ka meten iti sidain yaw. Agyaman na, tatang. Ay, pasensyakan Jakmat mabagbagaan ni Edwin. Lakaya kaon. Di na kong dengdenggain. Kaguran na no aday bagakken kuana. Halo, manang. Nagpakpakaasi kanyak ni Nanang at tulungan ka. Takas taunay ka no arigat tibiyag mo. Manang. Aganak kan tumanan iti may kadwa nga anak yo. Di pa ila nagbalbalyo ti asawam. Mamartaglat na. Uwan nga ron. Denggam to'y ibagak, Jacqueline. Tulungan ka. Agyaman no kasta, manang. Iti maysa a kondisyon. Agawid kan ijay balay. Manang. Ijay kan nga aganak. Siyak ti makaamo iti gastos iti panaganak mo. Kan siyak ti mang paiskwela iti inauna nga anak yo. Basta agawid kayon. Manang. Oh, apay agsangit ka. Panawan mi nga ron ni Edwin. Wan, panawan yun ta asawam. Hindi ka matang iti namin ano aguntaway na. Ngam saan lagta nagbalbalyo. Apay ko mga ibantay mo pa ilaang tibagim. Kan nakakaasi kayo iti anak mo. No di mo panawan ka asawam. Sige, manang. Tungpalag ti kayat mo. Jacqueline, anak. Nadalo sa akon, jay silid a pagturugan yaw. Agyaman na, nanang. Amo ka din ni Edwin na nagawid kayon. Ay, Iso dahi ti umawawag, nanang. Mabit lang tasong batak, sige. Hello? Apay ngawan kayo dito balay. Agawid kayo, itang lang. Dito kami pala ang balay dananang. Aging gait agbalbaliw ka, Edwin. Agawid kayo. Sana mapalin na panawan da. Basta agawid kayo. Agbaliw ka pa'y, Edwin. Tapno agawid kami dita balay. Puro bugkaw tinangeg ko manipod kini Edwin, Mr. Lonely. Adak ita dito abroad, ta saan laptamot amangged ni Edwin. Ket tidamag ko, aging gaita, agin inumlatta. To'y pagayam mo,
Jacqueline. Jacqueline pagayam ko, tarigagay ko asapay ko ma, ta makapanunot ti asawam, kat isardeng nan ti bisyo na. Ta iso ti ama, arumbang ko maamang ipaay, iti kasapulan nyo a pamilya na. Ala, agan anos ka dita abroad, para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Jacqueline. Manipod Saudi Arabia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na James, asaan na akayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abaro, aging ga ita. Pinaggidan ko ti dua a babae nga inaram. Ket jak magustuhan ti imbanag na. Ket daytaman ti naksalaysayan dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni James dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O anya nga Franklin, adda ka din kaya na mo? Awan pa nga rod, pare. Awan na, kapoy ka. Kitaan na man. Dua ti kaayan ayat ko. Apay ngay adwa, pare. May salang, maditidwa. Sikan ati siyak. Ah, Oh, pare, uminom tan. mm, Nabukbukan tan ti baso ta. Sige, cheers. cheers! Ayos ah. Mala, agpulutan ta pare. Naimas day ta pulutan ta. Awan nga rod, pare. Diyak kumakayat ti aginom, tagi na naak. Ang pilitan nakmat. Agas ti bannog ti arak. Sa anak ngagbartag, pare. Ang mga no sa anak to ang makariing adagos intong bigat. Wen ka di, basit latino man ta. Diyak kayat ti marabyan unay, pare. Agbiyahe ak pa intong bigat. Diyak kayat ti mapuyat. Mala, shut ta manayin. Oh, adtoy ti kape. Kastaman ti kayat ko kan kayoli. Pasangwan naklata iti kape. No kastango may kasarungkaran. Rabi iuna yan, James. Kan agak-arak ka nga imay. Sana bali ta sa anak mo na baratek. Basit lang ti ininumig ni pare Franklin. Ala, agkape ka nga rudan. Bayat anapudot pa eh. Yoli. Agmay-maysakan sa ita dito'y balayo. Wen, napanakiriyon yung dananang kantatang ko. Inton ka ni kadwa nga aldaw ti sangpatda. No kasta. Maturog ak nga rodan dito'y balayo Kaduan ka tagmay-maysa ka. Anya? Wan. Dakayatin ti agawid. Ang mga no kagatendak tumanan ti aso di tadalan. Anyan, day taarason mo. Kinamat naktupay itay nagdakkel nga aso. Imbag tanay lamangak. Ka, nang rabi ka ka din? Saan pa'y nga rod? O ala, agkape ka pa'y. Tainak mangisagana iti ka na. Yoli.
open ka atay, ayatan ka kat nga rod. Yoli. James! Agsa pa magaya man. Wan nga, Rod. Agsa pa gaya. Naimasam tinaturog. James, kaano nak nga ikalaysa? Ha? Masapol nga ikalaysa na kun. Ala. Kitain tanong ka sa no. Bumangon tan. Tagawid akmatan. Sa dinumanan tinagturugam idirabi James. Ije balay ti girlfriend ko ah. Sino a girlfriend mo? Ni Yoli. Yuli. Girlfriend mo pa ni Yuli? Idinto ta girlfriend mo ni Marlene? Tuwada nga rod a girlfriend ko, nanang. Ay sana nasaya atik asta. Agpili ak to kadakwada iti kalaysak. Kalaysa? Adda aya kwartam nga aramatam. Awan to pa'y urnong mo tasadot kamat. Di agagatak to into na danton asawak. Nilatatang mo ti mga asikaso iti garden. Idento ta sika, adda kala diti balay nga agululdag iti agmalam. Apay, James, di ka kadimasyan ka ni tatang mo. Tulungak tulat ta ka di. Ay, agsalukag ka. No ada planom ang mga asawa. Ay, sadot ka tao. Kababain ka laang. Si kalati baro dito lugar tayo, asadong. O sige, agkape kang James. Tanapudot pa'y day ta kape. Naimas day ta akape. Makapasaya at iti sanunat. Kakasta tilakok akape di ta istro ko. Naimas nagpaiso ah. Magustuhan laki di dayto ni nanang ko nung maramanan na. Ala, bayam ta ikan kanto iti may sa abaks. Pangramanan ni nanang mo. Agyaman na ka. Oh, Kat, kumusta mo ti garden mo? Anya itayan ti mulam? Ay, ato ah. Nagduduma. Kaya't naasawan, nagagat ka nga ag garden. Ay na, ad-adan ang mainlavak no kasta. Ha? Kasta ti kayat ko a boyfriend. Nagagat nga trabaho. Ha? Wala. Talaga nagagitak. Ay, gayam. Ang mga no nalipatam akasangay ko inton Sabado. Daya imbagam akasangay mo. Inton Sabado nga rod. Umay kanto dito balayan. Tasika ti kang runaan asa nga ili. Kasta ka di. Oh, anya ngay mat ti iregalom to kanya. Nasken ka di pa'y dayta. Wala. Naragsakak to iti dayta nga aldaw. Nang runa no adda iregalom kanya. Mabalin ka di, regaluan ka langan itinasamit akis. Ay basta. Kaya't ko nga adda iregalom kanya. Ta birthday kat nga rod. Sige. Bayam. Tekang kanto iti regalo. Ay, saan, lakay? Di mo ikan iti kwarta day tasadot nga anak mo. Ninanang mat. Ato iti 2 baw. Agyaman naktatang ah. Anda ni gatang ko iti regalo kay girlfriend ko. Sino a girlfriend mo ti isagutam? Ni Marlene, nanang. Apay. Ado ay ati girlfriend mo, anak ka. Dua ti girlfriend na. Ala tatang, ina ko na. Tayo gumatang iti regalo kay ni Marlene. Sagmamano da ito ya porcelas, ading? Day tama, nung 20 pesos lang. O sige. Gatangak da tatalo. Mabalin ka di nga ikabil mo iti box. Kaya't bungunan. Tapang regalok iti ag birthday. Sige, Manong. Ada ka di pay?
Amang ano kaya dyan na yunan iti kwentas, manong? Saanin? Gastos la dayta. Sino ka diti sagutan nyo, manong? Day may kadwa kaayan-ayat ko, ading. Kaya't mo asawan, adapay first girlfriend mo, manong? Wen Ay, isumot lagayam akirmat ka Daytoy laang saglala ka apolseras, ti ka ba alam nga isagot iti girlfriend mo? Saan ka kading agbain? Anya? Ay, kasi mo't dagiti girlfriend mo. Ay, sapay kumata i-break da kan. Ala, mabit lang tabungon na ti regalom a balor ti 60 pesos, mano. Apa kasla uyaw day tayo regalo nga eh. Saan madakas ta, manong? Awan dakas na, no lalakaan man ti isagot mo iti girlfriend mo. Ngam ti mati, pinagsukot mo ida. Hoy, anya ko matibibiyang mo, Saan kan nga girlfriend iti duwa, no di mo mat maikan iti napipintas a regalo. Birthday pa'y mat nga rod. Kababain ka laang. Amang no ibasura na laang day talalakaan a polseras. Ay, tipidak nga rud. Abay, awan makukwarta manong. Idin to tadua ti girlfriend mo? Ay, manong! Sapay la kumata i-break da kandag iti dua a girlfriend mo! At to yung regalo ken Caroline. Happy birthday. Nalakalayang da ito regalo ken ka. Ngam nagtao di ti puso. Isang babaintilaan da ita. Oo, nabungon pa yaman. Nagpintas ti pan nakabalkot na. Wen, ngam sak babaintilaan ti linawon da ita. Dita lang tinabala. Lokatakman. Unang paiso. Tay magsagsasang apulo ijay saydo. Ngam saan na iti sidewalk tinagatangap. Ala, awan anyaman na. Ipatag ko lang ta dahito arigano. Tanagapukan ka. Ala, umikan. Inta sumango amangan. Ado ti saganak ina. Sige, tani. Mapisin na ko na yan. Talang ti si Dain. Natang nga da sardinas na. Kat, naimas mo day ta Ilatuan da kiti naimas si Dain, nanang. Ay, manon abulan nga gis istambay ka, James. Kastam ka dilatan. Di mo ka ditulungan ni tatang mo nga garden. Masalutang karod nga gardin, nanang. Kan kabalan pa imot ni tatang. Tulungak tulatan Inton dinan ton kabalan. Sadot ka. Katimaday. Agsapol ka iti naimas asidaam. Awan mat nga rod itad mo nga igatang iti naimas asidaam. Alakit din. Kagluton iti naimas asidaan. Kada ni Oli, tatang, nanang. Kumusta kayon, Nana? Tata? Nay, at damat bangawit mau, yulay. Anya ti kayat asawan day ta abag, yulay. Nana, Tata, imaya kun dito balayo. Gaputa, masikuga kun. Kat ni James ti ama. Anya! Masikog ka, balasang ko. Nanang, tatang. Dito yan nga agna ni Oli. Wala na. Naskan nga ibanagnak ni James. Wan tatang, nanang. Iso nga isa ganaan yun, ti panagkalay sa amin kini Oli. Anya! Adaman din agtok-tok-tok. Siya kun ti mangilukat. Asino ka itayan, balasang ko? Siyak ni Marlene akaayan ayat ni James itabangir a barangay, nana. Adamot igam mo abag. Wan, nana.
Dito yakon balay yung nga agnaad. Kaputa masikuga ko. Anya! Diyak kayat ti pumanaw dito'y balayo, James. Jack, mat kayat ti pumanaw, James. Kwa. Ay, kasano da ito yun? James, no kayat mo, ijay tan balay nga agnaad. Anda urnong ko pagkasarta. Sana mabalin, James. Nas ka na siya ti kalaysam. Kwa. Dito yung agnaad. No di mo kayat nga gawid tayo di balay, James. Jack, mat kayat ti agawid. Jack, kayat ti pumanaw dito eh. At the responsibilidad mo kanina, James. At dada Marlene kanyole iti may sasinid. Agkasilid da. Kwa. Apay, mabalin ka diya, duwadalangan nga asawa at nanang. Anay ko, tatang. Dibibig ko. Bimtaksan. Ay, mangibabain ka nga inanak. Awan pa'y pakaragsakan mi kanina nang mo ngay naramid mo. James, anak. Kaano ka ngagnakam? Sadot ka lang arudan. Saan pa'y nga umno ti araramidam iti babae? Maistresakan ka. Bakit? Ingka kasarita dagi jay babae. Tanay, awan mati agpabigay kadakwada. Ti kayat da, agnaagdan adwa dito'y balay. Ay, mabalin aya mati kasta. Huwag lakay. Inak ida kasarita. Anay ko, nagsakit mo tanti pa ng tungpam kanyak, Yoli. Anay. Anay ko, Marlene, tinong panak mo ito. Nalawlawaganan ti panunot ko. Saan kagayam apagtatakkunan? Kabailak apadakkalan da ito'y ipasngay kunto nga oray awan ka. Yoli. Uray siya. Uray saan kan ngagtakpakita pa'y James. Ngamin, awan matgayam serdim a tao. May saka pa'y apakpakanak no bilang tagasawat Diyak kayat ti sadot akas kan ka. Sadot ka a tao? Ita, pinagsukot na kami iti biyag mo? Awan manaknakam mo. Saan kan apagan ano, James? Saan ka matapagan ano, James? Maudin daytoy ang panagkita ta. Anay ko! Nanang, tatang, kasanuitan, napukaw kong dayuli kan Marlene. Kat, anya kumati aramidam no bilang taadda da pa'y laang dito'y balay. Hoy, James. Agnakam kan. Laglagi pa aduan to ti agbalin apultot mo. Kat pagrabangam ida suportaran. Iso amanipod ita, aggagat kan. Tapno maipaay mo ti suportada. Tatang, Hindi pa'y la abinagbagaan ka. Ngam awan denggam. Manipod ita, liklikam ti babae. Kat ipamaysam ti aggarden. Wando saan, mangsapol ka iti natalgad apang gedam. nanang, Agnakam ka kuman, James. Di na kam ibabain kaninanang mo. Agbalbaliw kan, para iti pagsaya atam, James, anak. nagpasngayan da Marlene kan Yoli, Mr. Lonely, kat nagrigat gayam ti pagrebengak, gaputadwa nga ubing ti supsuportarak. Amin amat gedak, ipaay ko kadakwada. Tuy pagayam mo, James. Agyaman James, iti na ito'y apakasaritaam. Ala, pag nakmamun dayta. Kat sige, ituloy mo ti aggaget nga agtrabaho para kadagiti putot mo. Kat dagiti putot mo ti agbalin nga inspirasyon mo nga agtrabaho. Ipaay mo ti pagrebengam kas amada. Tainton dumakkel da, saan da kan tumet
amalipatan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na James, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasama ti saan mi aninamnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingbing mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok dayta, ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga, nagkorni ka. Sige man lang. Promise, sika lang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamat. Saan ka nga gayat iti sabali, ha? Ini, ay niya daytan ni bagpagampol. Sumsumgarak. Ikarikmatkan ka. Asikalaan ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanin tanda ito'y in-order na. Boyfriend mo ka, DJ nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul Dayjay. Paul gayam tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Ada kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, plano yun, ti agkasar. Wananang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito ito pa'y laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nga oray pa'y adanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaid. Day tatimbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. Unanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kenkwana. Kasta ka, day. Ne. Uta cellphone mo. New number man. Alam, sige nanang, sumbatak labit Hello? Ha? Ni Paul? Intayo iti ospital? Ay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayo nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Juan Manong, siyak ni Janet. Nuapay nga itakalangan ang mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka ama-am mo.
Ngam kastoy mat tinapasamak. Plano mi ti mapanagpasyar ije palayuman no. Itinagawid. Kalatlatan na natumba. Indeklarada ni di ospital at dedon arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwan. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpet ni Paul kapsat ko. Kinapod mo na. Isuti kasingpetan kada kaming agakapsat. Managtulong ka na anos. Dinamo ti agungat. Ano dagiti plano mi? Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kinihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya ka mo no agayatag tupay manong. Nagsakit na ita na pasama. Saan nagsan nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman na, friend. Dua atamon ti relasyon yun niya. Wan, katlano mindag kasana. Nagsakit at talaga panunutan. Wan nga ron. Ngaman niya ngay. Saan tayo mat-akontrol ti biyak ti tao? Pudnumot ket di kasano nga rod itan. Agtrabaho ak tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa lang tinapasama. Kan nagkariak kinipol. Ha? Nagkari ka? Anya day takarim kan kwa na? Nga isulaang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pailaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang ngamin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan da. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Ang nakaparabaw dita lamisa ka. Saan nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam tibagim ang makalipat. Anak ko. Adaaw ting medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iramandak man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kaya't ti sumurot. Saan itan? Kaya't kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalaan tagbati. Alam, mabalin ka di ti agpakuyog ken ka. Sa dino ti papananta. Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la subgar. Apay, anya ti aramidom ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin ta. Jack na ron magbayag dito sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na kanayan mo may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Wan, nanipod na itapon. No kasta nga agapo ak ijay trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang matitugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta?
Di mo ko na agnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurugan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kuntulat ta sa rungkaran ti tanong na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa nakapagpanunot kan anayin bag. Wala nang. Makitak mo't laangan ti isam di tarupam. Wala nang. Ay, wen gayam, umay dakdagasan inton madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, wala. Rumwar ka akakadwam dagiti gagayem mo. Rumbang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan yung idikan ni Paul. Wala nang. Ladawan tayon day jaying kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay. Nagpintas. Wala. Ladawan ta tinaka-display ijay, nanang. Ag-picture tayo man mat nga da ditulungan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, ah. Groupies tayo ka, no? Kunana. Oh, siyak timang picture. Kaso katakman tayo picture dito yung cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, gumisit akong dito. Ikaw iti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayat-mat ngamin ti ag-swimming dito eh. Nakalinlinis a beach. Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituin ah. Ay, katwan ah. Hello? Hi. Hello. Siya ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyaan nga swimming. Mabaling ti makiinistorya ka na kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko dito eh. Uy, apayakas na ka. Ayaban kayong tulaan nga, ito nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan ng day ta Daryl. Surut-surutan nakmat latan. Katbay certified single mat ni Daryl. Kan, saan mat na alangan tilanganak kan ka, friend? Ni, yar aram naksamot ng kankwana. Agpod mo ang manlaangan. Ngam saan ka nga agungungat Apay, Nabayagan akachat ko ni Daryl. Iso tinang i-rekomenda dito a lugar. Tataga dito'y da. Nagaramot kanya. Amumatan nga engaged akon. Iso nga. anya. Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretong kankwana. Katanya nga rod ngay. Si kamot ti available. Sobra ka. Nasimpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo anasayaat. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladjakon kaya ti maisinakan ka. Kaapay, man. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makit kita. Kasano nga rodaytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kanto ije lugaryo. Aramidom daytan. Katmuna, agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kantyawan na kami ni manong ko. Kaya't na mga asawa kon. Kat hindi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na asika ka ti maasawa. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan amaki asawa kan.
Adda ngamin amak ko nanang. Amangan numapasamak manan tinapasamak kini Paul. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadugot a pagbutbut nga maya. Diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, wan amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Magayat ka, masaktan ka mat. Nanang, Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. ay, siga maggayam manong. Agyaman nakta nakaumay ka. Siyempre, kaya't kung atindaran ti kalaysem. Nakapag-onak matlaanan manong. Intalak kun kini Apo Diyos ni Paul. Kat patsak ano sa dino mantayan na ita, naragsak, tanasara ka mo ti lalaki aparagan ka. Ani, mayat matlaan ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matenday ti picture ta, idi nagkasarta. Wala kay. Kat isarunok to je kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wala kay. Ala, ingkalapasanan. Daryl, agreeing ka. Kas nga maluklukat ang jeri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Taapay ko maamabutan ka. Umay samot ti nagalalya ni Paul. Anya? Iti day tang edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan noon niya dyan natinag. Umay kami man pumasyar dito'y balayon, hanang. Tapno mailiw-liwag man ni Janet, tinervyos na. Agner-nervyos ka, Janet. Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jakpay nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idipim musay. Saan mo tanagal alya? Naku na ngamin ni Paul idi. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayatan. Di mo man ipangagday ta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y lang ti aday di panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang. Maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. Ito'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bunga laeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik na. Kaya't gagangay la may tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga ron apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo ititunggal maysa. Ngamin to nagangay, ininot tumat lang ang malipatang ti may papankin kwa na. Kat saan munton ang maitagtagainap pa'y. Naglabasan ni Paul, iso nga iwaksi mo iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, tilagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pandakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Janet. Iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paglarin. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo amin.